Pozdrav svima. Danas smo ovdje s Josipom, profesionalnim nogometašem koji je na skenju zaradio ozljedu i došao k meni na rehabilitaciju. Koja je noga? Ova? Desno. Ova, a? Ova šteka, ova, desna šteka. A zaki tebe zovu Kondor? Širok raspon kriva. Gosti ovdje često umiru. Stalno. Možda se previše opusti. 3, 4, sad! Koliko sam ja tebi falila od 1 do 10? 3. Josipe. Akreditacije su na stolu. A, ti si onaj novi. Branimir. Volim piti kolu. Moja najdraža boja je plava i znam hodati na rukama. Kako se čini? Pa, za sada dobro. Ja sam tu 7 godina. I? Kako se tebi čini? Kondor, to je isto super nadimak. Kondori su strvinari. Pelikani isto imaju velika krila.